Wakomori na mjedi ngohi ilimwishi wakazi wa Komori urlo banu kwezi watukufu. Siza wambaza uruwa ezabira salimani ranza rasome hitima ribesheye mwana nyasi rende ridungo msirini rambwa rititsoka iho rirambiyo risiza truha usiu yewe bopuro kireri rantsiho hamba zendrabo Otsuhambe mwana ola hatsola la hajifia no yabo yemosa ono emajara haya hae rendo zamba yabo na rendo pirizo maranya mkansi jeta abuzirire mao ritsoruwarisi wadi nusungwa rangamizao tina maji tina mwenje bahate mbahindwa hula rendo zamba yabo na rendo pirizo mahakama ya Komori ngamrwa ya odaraki yeutsina mali yabo katsuhundrana na haki na mgungu mmononi maudunsi huya haki rendo zamba yabo na rendo pirizo. Voilà, ok. Wakomori ngamjwa na lelo mfomonti awika wajibu ritso mwezani mna jimbo ili mtabaru kumbavi ukana mjoka na majimbo ya hatu majimbo ya revolution ya wonesa zitabu zirire maone maskitifu maziro ikao do ya hundrawe mwana mkomori wakomori wazalendo watukufu wakomor mesilamu ombawanu mjoka nga mjihundrao ranyi mlobo nze raru wa juhundo ndani dumrani zentusa za salamu za hangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mnguna jelekum babanu mliyo nganyi wanono ranyirize fami za hangu sikuwa lelo inuunga mina madambili ikao nga mjozi tarajamu holiho mimwa na mkomori mira nya mkomori yabunga muamini ya ukana linu baangwe na ngojokana siwanduwa na trengweni wala siwanduwa bangweni. Ebonge wakomori andani ndutsoka ya mpartage e video yinu ili hene mwana mkomori ili obanu yaliyo ya elewe zifikre kaundu rlonizo ishare hansi vanu. Suala la mwando rikansi vanu na sikarja kansi vanu haufedhe himru wala karja kansi vanu haurongoza mrunai sha yuwajibu rikensi vanu rubeshele zizana. Siwono misio ya kawira mbese hularitaji ya he mwanama bani hangu ranyia hamandami ya he mwanama mbaye litereri ho mjini mbeni. Ikao mwanama mbaye litereri maskitifu madziro ikao wakatezi njimimi mru hamandami mi utambiha aukayanga wena haki na wenga wena haki yao aukaya wanu yamba ukana siasa yinu mru katwifanya mru yende mbevoni sha siasa yinu mru wifanyo ya hunde mbendu yale ima hu ngabo ze tartibu za hunda mbendu mru yale ngabo ze tartibu za mru jinikai sharafa shahahe ima hu mwanama mbaye litereri ni usikitiha haku haruma video ikawo uzifanya aukaya mimi itika ufi ani itika huona shababi watwania shababi kao ngotuki wa nimbi zifanyishi hao haruma ensi hao aukaya banu lelo maudu lelo hau maudu ngotuka urengatwa mana za daula hau ngotuka urengatwa mana za mji shange bidio e makalima mwanadamu mru ya doste ye makalime kao domru ya yambao. Aukaya mwanama mbaye litereri ngam aminukana wakomoro wenji wakawishia heze taabu nziro wakauzishemeza ikao densi ya hatu yarengwa ni makrimineli yensi ya hatu yarengwa ni madiktatori yensi ya hatu yarengwa ni wezi ima huu mwananyasi mbailiterori
maha ikao ukausikitiha haukarika uaminu kana wetsi mndu ukaushemeza wende warenge wizara shauka ushemeza zetabu nziro ikaundo ziremao era yamkomori hensi ya hatutsohenda imahu emashangaya hau emaskitifu madziro mndu hamanda ami holi homira inya hamanda we daila ukanari kahula jana rikaushemeza ukana ensi ya hatu irengwa ni madiktatori haukakaritsi maji ensi ya hatu rikaushemeza ukana irengwa ni madiktatori ukana karitsi mwenje ensi ya hatu rikaushemeza ukana ketsi na lopitali ensi ya hatu rikaushemeza ukaketsi na likoli kani ketsi na msomo lelo mwana mambai litereri yo haki yaho hakaya vanu yamba atausila muzamba yamba ukana mrujo ula purunku nomru ya sovero yahe ekalelo wandu hamandanyi ya ukanalelo mkahenda mbiyo ya ukanalelo mrengo mbahazini noili mrudi mhebanu shaka nyina rongo matsu yelewa mwana mambai litereri eizo wazamba jana hindri eza badili halelo hindri vanu yo wajibu fanya hazi haukana we mwana mkomori shamrudweshelea izo mru yamba jana nizo mru ya zambao lelo haukaya mimi tina ujuwani shangaye haku mwana mambai litereri haukaya kawe na mjomba haho mumbeni wambwa isi ya kahimidi rijari hunda no prizo njajibi wabo yafungwa sha ima huti jibi wabo ya nengaro prizo isi ya kahimidi hamba hindini jana isi ya kahimidi ani hamba jelelo hahondra na nandazi mwana mambaye litereri yo haki yaho batsu ambiano kawe shababi mkomori yabidufa nyehazi harumwensi yaho yo haki yaho sha sijo kutafadhu alibombaye litereri ya ukana wakatezi nji emakali mauyambao ngojideyo haukajana rikaushemeza ukakaritsi mwenje kauti rikaushemeza ukakabatsi maji kayati rikaushemeza ukakabatsi unono kauti rikaushemeza ukakabatsi msomo kauti rikaushemeza ukakabatsi nziya kaziti ngeyabo mwana mambaye litereri shababi rangi hamanda mi ngamundu ani ngamjundu haruma maskitifu madziro ekati jatse undu wakati ngamdungoze misyo zaho ani ngamjihundu kana tsidezoleha yo wajibu unrehazi haukawe mwana mkomori shansu amini ya ukana zila wazamba jana nema favalu yanu nema krimineli wanu ani yabongojo urudiu ujihunde na mbima ya ushukuri ya makrimineli kao pakabanu si mimi minga mzambondu minsuwana na surwaya wala nsuwana na madzina shanga mwano na sistemu mbi ekemba ezinu warera maji 24 heures sur 24 heures warere ya maji warere ya mwenje embendwa hula ikaunde komande wao mwana mkomore ngushindo haihulu yabo situjo habanu rambe ukana ngari shukuri yao shaeba mru hamandami sijoka uheyabanu ni shukuri yembaezi ni washukuri ni wambendrongo hindi mwana mambaye litereri akamnyeze Mungu we mwanama basi leo nanonzi yani hunu si ujusizane mihono kabatsi mru lona raji ya mru na mru wala kabatsi lona rankuni ya mru na mru haukasi wanadamu kabatsi uyengo mwananya haina mru ngene faliki hadi shaminga aminukana mru hamanda mimi midezire eketso kama udutsende sirengo mbahazini ngamina nrongo mbili njojo zifanya zeshwangizo mbili ntsuba ngaye zinu shantsu ntsu idea shantsu ibanga shantsu aminukana ze elemani fanyo bangu na ambao inuyezi ya magdiktatori inuyezi ya makrimineli ikele lo hakika Mwenyezi Mungu kamwendo na rengwa mbahazini ya uvura kablu hau ya utsimba ngamani wale poto na mbea rezi nungiyo njema na minga mjoka ula wahazini sinaka hundra majina hela
tina kaunda mwenje na uniha ne kamade tina unda lopitali na henda eba wandu wabungufu amanda wao ngamjoni heba ni waswifu haruma hindri atuka mimi tina ujua ni ukadhibishe mrumu hii haukayo haki yao wede wono yo haki yao hodea embaye zinu urudile lo ujewa mbembaye zinu ngwao ani ngwao wema yo haki yao namna mwanadamu yakoji esprime ilia tsaheze haki zahe obahani kaundo zi mjili yao kwezi watukufu ngamjio harumwe mada ikao duya kaujene hensi vanu osikuwa jana si wono ye mtukufu zuki watu nade mwana Nyasira Zida ikao halalikiwa harumaye Chaine Libre de Comores rishukuria makal mekao do Chaine Libre de Comores wa muzisa yakawajibu imahu omkonsi hangu banu njaja njibu wandu remwana mamtukufu mbaye literary nana zuki wangu Razida mtukufu ntina mruni mjibu huo shayo haki haukahundo bangweni ilihe na mungu ya unese za fikira za hahe mwanamkomori osikuwa jana Razida halalikiwa harumwe Chaine Libre de Comores sha ima huba Komori vanu narikubaliane rizambi Razida hauzisiwa masuala menji shema sikitifu madziro ya hangu ndokana haina opozisio urongo haina opozisio wanzoezi haina opozisio ya nzo ya nomewa yetso dori hao mzinga wa Emaranya ebanu wewe Borazida hujo wewe ngwanzo Emaranya wowo wafanye Emaranya wakaba bangu ya hanyu mwambanga mwendao haruma voti bangu ya hanyu mwambaka msuhenda haruma voti komavuna mwana mkomori ya yakunda sido amba ngwendo haruma ze voti sido amba kwa tsuenda haruma ze voti komavuna mwana mkomori ya yakunda shati kanzani hoshelezi ze Borazida lesu alalinu heni wakati ngamwambao kana de Emaranya Emaranya ngamwanzao oo wafanye vanungabo mru wa siasa ngaboranya ikalelo we mru wa siasa wanaona ezi ya dictature hujawamba ngwanzo wende haruma voti hujahutsa Emaranya kwamba minga mwendo haruma voti rihuzisa ngwendo haruma voti namnaje garanti wendao haruma voti hindri hakasi Emaranya garjo fanya kampanye rihuvoti havotewa kwamba hubokwa yeroli ya haho wewe bomru wa siasa ngojo kufanya ngojo koruduja urudi unjusa mimi raia hatu alinziro Borazida lelo nkahenda haruma voti isha sababisha Borazida lelo mjifahari yo mwabomboha voti dabwe Emaranya wajitamka yawe nyimka hanzera nyafanye Raia hafanye roli hahe Borazida Raia hasihopareni hafuma hafungwa Borazida yawe nyinga mwanzawe Raia yafanye lazimu ni wandu makahendaru maze voti mwamba mbohwa ilazimu ike nyido mtrende nyinde ze parti za hanyu ngera ya mdunge ni haukaya hatuarili yo vanwera nye mkomori Borazida ngamuhambiyo mimru hamandami tsandi soshemeza tabu nziro zire mao harume mwana mkomori rabe janji ya telefoni komori vanu rizali saharu radio haukami uzamba emipango ya hangu tsiyandi saharu radio adwamba multimedia com
ikawa direktori ya kayabo hamba barbira washinsu chini ijaibadwa richaharu mwe radio ya rija ya kayabo Abdul Hassani ijaibadwa Abdul Hassani hajabu wela Baraka FM yabo toujours telefoni kati harmarezo sido wanu rakaurengemi pango la Baraka FM ila Baraka FM ijaibadwa vajababu na radio ya doporo radio ambao radio planeti ya doka juma sante militeri yabo toujours telefoni kati toujours ngartingo wana zembana zinuza hemesha mwana mkomori yako zao radio planeti boya jayabalwa radio kazi wa jawabuwa rikaurenge mipango radio kazi bahata ubedi ile kwa mshangama hadofanya hazi radio kazi radio hiyo jayabalwa Abdalla do wakati ya kaujayabuwe Facebook FM yabo sikaritsi wa jeni harumaze reso zinu wakana rizandi saraha nanyi mheyao banu mrongo wao yabo obanu na kanzani waswili heni wakati ntiswari he mwana mkomori eranya ukana eranya katsukubali eungwazo eranya yafanye wako mhabili voti eranya hende mvotini kamjahundra abonyide mwabidi mtende mseo pareni borazida ambihema kandida wahanyu wao ikabidi do atendewa seo pareni ngera ya mkomori ya mdunge emaranya wasi opareni borazida ngamwambio baba no skwalelo inu lazima rijeri mrongo zeni hauka sikarjo kansibanu rahamba ndongo ikao karitsuzi jua sikarjo amba ndongo rikansobanu ikao karjaziona borazi mimi tikaho pirizo rahaze voti zinu zejarewa ngami hopirizo sifanya kadiri ya mbesemezi mine mitanu hau kadiri ya mezi sita razida hujapirizo rambi okara razida hujapirizo hukashambrobe mimi tika ebepe baada yabo hujilia epepe kiki hajahane ngarilia epepe kikaka ulala lemuroni razida ukaulala lemuroni gawanzoni husi sebo razida bahukao pirizo sino wanazi jana wakaharumwe mandamano wakahopirizo ikao ngamjwa huvumbulia madzina baundu ya hao haukaya waka zina lambao jamadari washimohoro wakaya mru wamba wamba kata washintsaweni kama na shewaza inu wakaya zuki watu wamba majori washinzuani wakaya mwananyasi mzuani wamba margo waka mwananyasi wamba Muhammada Habudu washinyuma milima mbajini wakaya Zaidu washi daubini selea ya bambao wakana watoto wangabi tijiwala waili werungujani waoda wanakawajua wakae pepe burazida njaka ujua yani abo wakashambrobe njaka ujuanga wangabi burazi unambiye burazida usikulo pirizo waishia ukangapo mwana mzima wanu wakawafungwa he mandamano unambiye ani da wanu wakawafungwa weyakaima lideri politiki wamba wahundu wabohwa imaranya wasiho pareni borazida unambiye yema opozisio hawe pozisio mzima yarenga dosie nzima ya shababi mzima ya ruha hopirizo borazida unambiye borazida ye opposition mzima bahata wewe mwirungujani utsidiwazo kwa wakati raparwaho biro rahonda nabala biro bala bahe visiti ngabo mnamwa na mwirungujani
kawata kujaka humjua Burazida mzidza akaja ukaujua shamzidza hai waka harengwa asibabu de mandamano yala unabiye Burazida emdu wa opposition ya shughuli hana na mdu mzima harumwana wazijana wakaopirizo wajewa hundane tartibu ya ukawaruhe opirizo haina mdu ya kopirizo bwa Komori haina mdu haka upulwa mfule ya kindwa dingoni minga mina mwanama mbajini yakayarengwa hele suala la hezevutizila hapulwa zihui jana na mengo mfukare ngia roho pirizo ngabo ya pulwa ko haka moto ya kalwe muroni hapulwa rali zihu mengo minane no ya roho pirizo izo pia deze famisa hao do wakautowe mapesa yayo wa roho pirizo yabo Burazida ibakisha ndongo nzima wana wakomori wangazija wakaunwanzuani wakawarengwa hasibabu dele suala la heze votizila wakahopirizo komgwaje lari kasi nao nawe iho unambiye mdu wa opposition mzima ya soja ya renga dossier nzima ya moto mzima ilia rohe hopirizo Burazi oandu wao watolwa neze famiza hao yewe Burazida henu wakatinga muheao banumambe ukanae kamtsuelewe maraiya kamtsurelewa harumando kwa hindi mimi mruhamanda mi Burazida mwambiyo hau abunga mumrongozoni nyonsi pia nyima opposition ngabina permi naifanya rangula 2001 wakati ya maruani njaparoka hazini ya idarasha serikali hata shofera nonga mivanu nga mwano mbana ya ukana si haki oandu warengensi ya hatu warende sao na mimi hena mandamano Burazida mi ukabo hari ngeyabo mimi omradi mimi njoka umra hindi haruma mruwa siyasa Burazida gari mwambi yao nukaya msidoka nsibanu mwamba ukaika mtsuyelewe maraiya Burazida baba nunyi wandu wa siyasa nyika mjimaraiya ekatsi do wakati kaunga mwendo haruma foti kamjaporoka na haja na raiya Burazida hau kamjaporoka na haja nyima opposition nwansi pia mkukaru mwensinu kamjaporoka na haja na raiya nyukana bezone raiya wakati mwendo haruma foti ngari mwambi yaoni mruna siho pareni bangu tahirisha ezi shaka mna ujauri rumia wana kamna ujauri rohora seka rikansi banu rikansi heze fali kizahatu hauwana na sistemu mbi shaka ritsu wana na ukaza la sebonsi varudiba kema krimineli warengensi haukanywansi pia nyima krimineli nyuanuma opposition mdolelo nyima krimineli wala nyitsi hindu kamjarende mwanansi nrongo kamjarende mwana mkomori nrongo lelo msije mjifahari vanunda bori wanona makriminali shabanu nyinyi nyima fujari nyiwandu ma opposition gari mabiaoni gari mabiaoni meka mkutoka uhawa na domo kana yote nje mabote zire hode ma opposition no yanu makriminali ya ma opposition wanu ngasina mafujari na makriminali narudo kubaliana bo wanadamu wanu wakana dhamana armensi inu wafanya oandu waloma opozelelo wakana wizara ya dima eri wasulidahu wakana wizara ya unono eri wasulidahu wakana wizara ya msomo eri wasulidahu wakane guvernoma ngazija eri wasulidahu aikamanuka mtwanza rizambe lazima rizambe rjeba rudo zamba kangari kozao shabano hato wakaya panuri ridhulumishiha mekanga wandu kaungu afari yao mbabiza wandu zama opposition wendeo harumaezi mitsinami hakami njana mwanzani meshangu do wana na maisha maziro karna ujua vanute pite tosha johari
hakaru male jumba la mawakala la hamramba eizo yafanya hindi eizo yafanya hindi ebanu rija mtsidi waze Bakomori ya ukanazaliwa iho kansi rija yede mru ya kauja yatiye lebaho laeze asizi kaunga mweshele yao rija namna ya kaurongowa ya kautororizensi haruma simaraiya Mamadu hakaban hakanensi yatu wasulisha dawu Mamadu wasulisha nsi yatu ndaba mahana maha no Bakomo banuna rikensi banu ruabila nasa kweli bakari na ujuwari sokaba no sodamba nungi ombi shabane majindu yanu onsi pia warirende nai Hasani Hamadi hakaban Bakomori rifuno fuha hasibabu Hasani Hamadi inga mjuwa wezo ya hamba area tusindi hale gari kana upashia no abo hao sikitifu wasindi hale gari tiwa mtsangaju ya dimani bu Hasani Hamadi ya madhara undi eilo bone yo hindi wanunyika mtuanza rikensi vanu ridu hamba ezi rihozao neza rihoza sikari tuta haezi mwana Mkomori ngutsa mbendwa hula mwana Mkomori ngwanzo lopitali mwana Mkomori ngwanzo msomo mwana Mkomori ngutsa unono kari na ujuwa rikebanu samani watukufu karna ujuwa rikebanu karna ujuwa rikebanu Bakomori naribwe nyumbari zambe babanu haruma sensiza ulimengu ekari amba ukananga ma opposition shema opposition wao wofikirilia o wananti nyima opposition kamtina wakatenge udzima mwakanti mwa parofikiri ukanemwa na Mkomori ngukozo eisho mwa komande daula wa harayanda shi lelo kanye nasemaliza hanyu mabahaza zingu wa komande wa msuhole nyima opposition kanye na mapesa na mtu komande msuhole mwajama hulizera ya Mkomori wa msikini yawe maranya mawahuliza juna la msuhole harali shiwina majana marandaru mada majuna la msuhole la unikori ngilo ziwiziraru na ziwizili na majana marandaru yabu ikanye ma opposition zemaliza hanyu mshindi mkomande msuhole mjamu mtanganyiha mwambanga mwauniwe maraiya mada mangu warondoa msuhole mjamu uzujuna la msuhole la ralishu na majana marandaru yabo kamfanya hizo serikali waja wa haraya yodo wakati rajabidirise opareni rife haukabo mritsa shaheri shaka mnaujuwa mrengo mje mwambe ukananga mwendao haruma voti yodo wakati msahawe maraiya waseho pareni ware mwamizinga razida ngaruhambi yao kati jabu razida ngaruhambi yao kati jabu mwana Mkomori eranya Mkomori shahahe ngufanyo haukama mbanga mwendo haruma voti na nusu wamba kwa twenda haruma voti eranya Mkomori shahahe hafanya nadabu ya njiaruma kiesi ya voti ngebo ya voti mambo mbohwa na mwanzo mrudi mrenge maraiya tena warudi wase opareni warudi mwambe ukana vanu wapo roli ya hayo hindi yo mradi wa hayo hindi haukarimnika no aminifu wa Razida bahibo Razida ngamwambio hadisi ya ukaya tafadhali ni wakati ujojabanu tsodamo kana maraiya kamtsujwa ngwanzo wafanyeje be maraiya wakahopirizo hiho kamtsina ndongo mwa wafanya nyima opposition koraiya yakahopirizo ya shinda ya hondana na mru wa opposition tsihumba mbendu yale tsihumba majiano ngekwezi ngamrudi nreje idingoni harumale suala lahe mwana mamtukufu mbaili tereri husisiwa bala haruma mpango huonesa ukana opposition wanu mwengoni mwandu
wasababisha ofujari kaondo ujirio komori mwana mba ilitereri mbeni hanyu o mafujari, mbeni hanyu o mji mtukufu, mbeni hanyu o wandu watukufu, mbeni hanyu mafundi wa hambeni waende wakaba hamdu ambao mtume sallallahu alaihi wasallama mbeni wende uralwa hitwa wa mbeni wende wafumwa ele lobo mbaye litereri kweli ngosubuti wambe ukaya harumao fujari o wana wakomori waralwa hitwa opposition wa tsangao halafu hufumbua madzina yabo, hufumbua dzina la mru mtsujini na hansama, hufumbua dzina la mru mashili, hufumbua ne mwana nyasifanu shaudi waza yema na watu hufumbua oandu warwahitwa hamada gazo hindi, ema na watu hufumbua ndu warwahitwa bapale hindi, ema na wandu watu mwandu wa ruahitwa aimani hindi yeola ya kwenzende yaone mpira ema na watu mfumba hindi mwana nyasi mba ilitereri shati usami haukaya wanu yamba ukana mrujwa ulapinda no mru ya vuke ngam aminukango ulopinda bomba ilitereri ngam aminukango ulopinda no ili uyeshi harumweru ya ha ti usami waloko muri wa usami tikansi banu mwanama mba ilitereri hahurongoza ki unanya wa mru kiranya mkomori heze tangura kaushemeza ikao kabatse atazendele yao na wengo onesokanga bozendele yao mitsi mru ujabanu njeni fedhe himru mimru ujabanu jeri rongozane ili aukali nubangu ewonge watukufu ma opposition ngamu mrongozoni ni mwambie nukaya nide mwanza wezi henu wakati mtito haba nundabo kemara yeka mtsudwangu wanzo wafanyeje ngama ndo rifanye wokobe javoti simfotini mwende mbohwa yebo mwabokwa yema na mtogwa na hindi ngarisawo pareni rifungwa mrudi mwamba kwa kamjariruma wanyama mwanza wendi wama opposition esafara lelo inu wanundu katidaba sekari kansi vanu karti malaba gari wanili yao sistemu mbi mimi njahana manzani wa opposition haukanga mjuo kana nyima opposition maka nyiwandu lelo mwano nazali haina mraka na dhomana kabati mru ya parojari fanyili ya bila harumaze dhomana ya kanizo ikawa tido kamru jarambe le jakwe la bila wanu mwana mkomori timpaka ya fanyulu wa bila mrura mbuwa waziri wa honono izo yafanya ndazi waziri wa mahakama izo yafanya ndazi hakami musikiti abantu wakati wallahi musikiti wakati ni kwaishia mru jafahami mru jawaziri madali ngwajoa be mahakama ngayo mai no abo wakanaze wizara za mahakama yebwela sandalibi bo waziri madali bo fahami mwalikaza ho mahakama ijekele loli jomolwa mahakama kayatsi kamtsono kabanu kamtsigo jabanu mweja mwerabandrabo mwambe mara yandrabo halafu ndo bira tsoka banu tsodamba azalinge muyi no abonyiba nyitsindu wanyitsindu lebwela samwali kazadali lazima rirongowe ikangabo wandu waremawe mbaezinu wajohamba ukakwatunelewa watiparonelewa babu bangu mimi tinoporowelewa haukaminga mwano nendu shambao sistemu mbi mimi babangu kajakazi nijeke hatolwa mimi mjombangu kajakazi na ijeke hatolwa mimi mzazangu kaja kufanya femme de ménage ya serikali ijeke hatolwa no babangu hafu mzazangu hafu njahana mjomba wajombangu wafu wabakido wahu wangu kabasa tamru ya parobala mbagari ya kazwa adali ya mru hamada mekati jabanu ngamshemezo ebanu mru hamada si rawana nezi ya zali ya mwandu sambi ya njia yeri hundana na mafuna hindi
harumwezi ya sambi mwana mkomori sambi halawa ikilulwa njia eri hundana na mavuna indi harumwa simara iya walemevu kamna uri rohora vatike mru opposition do rohora mru na jirohore banyima opposition nyide mwanzo zilizaezi shatsi da sina kanti banura nzokilo nsoole yari mwambiaoni mwati poro he banu mwado abokana katsuyelewe maraia mrunende yarenge maraia he famiyahe mrunende yarenge maraia hona hahe mru yarideuhe karna hende rafungwa ze famiza hatu zidoto waziwe majana mara roha mimru hamada minga mshukurio bamitsi mru mlahadi ngamshukurio wadzidza hangu waze wangu mazuki wangu mabani hangu walo haruma mji wa Marseille ngamshukurio wadzidza hangu waze wangu mabani hangu wanashe wangu walo haruma wa mji wa Paris haukanga aminukana engetsi ndao nano wanama walo haruma lesi walangazija huswani de mwana mshwa hangu Mariama Hamada ho mjini mbwajua mitsame uli haukaya ngamu mshukruize jitihadi za hujeni wakati wa pirizo shanga mshukurio kamiti mrumlahadi tikaho pirizo mezi minane ngamu aminu kaimana natsu tavela emana natsu juhamo do wana ma wadobonze handani ngamshukurio mwanama shamuini nane mwana maswababu nane mwana mafarahani haukawa udo wandu raka upara na hopirizo wakati natsu kati bohe telefoni raka ushinda repara na mina hopirizo yabo njajo kandi waze owazaza hangu uno waze wahangu nane mabani hangu wanasha wangu ni washukuri yao kana aminukana haina mu hajusapano la uhifadhi la usikini ya deziro banu ya kaya ngamjuo kaya haina mu hatangarani jana za kazi wasuli deziro banu ikaundo ya liyo ngamshukuriyo amzaza hangu masharifa homjini salimani etsandra bahajwa to pirizo hajani ono weya kafaransa ya haja ngamumshukuriyo hayo ntipia ngamumshukuriyo ni sha ngabondrongo nzima bidi rambulane ba mitsi mrumla hadi mimru ni ko juwa njemana rendwa shelerandi yoyo ewanzo yansisengamani mitsi na humba nafasi ngamjo hundai wakati yangu ni msisengamani mwatsi wonokana hansaidia wonaka hopirizo mwatsi wonokana hansaidia hatanga 50 euro ziwasuli desire sheke pasa ya tanga 50 euro yarudia nte harumangama na jeni mrandezo shahar mwenga mamjo msisa ezamru nanambie ukana nguni hiyo 50 euro au 100 euro au 200 euro ngamjo sana niwaneze mbwana zangu hosikini wahangu ni mlibezo John Fedhei haruma ukana 100 zema rudia nsimbulie ezahe mitsi na ukaja joa saya wala tina ukaja idi bwana ensu yakafungwa yafungulwa yakafedhehi wangu ngamu mstahini ngamu mshukurioni wala tina uporoshinda nlibeza njema ikaundo mwanrendazo Mnyezi mgude jozili bawaeche mitsi na uporoshinda nlibe njema shejo kahandrende njema ya rudingwanzo ya nsimbe ngama ya nsise mamjota henga mabanguni msise reshelezani ngekwezi watukufu wa Komori inu wajibu wandu hamadasi rijebangu rijeri wanese izo ikao lweze fikra za hatu rilonizo rionese ma opozisyo ya ukaneka ngwa hea vanu na wajilaumu
wowo bado wanzozi rizaezi shawati dori lao musimarahia ukaiza hatu ngarifanyao haukabora zida lebunjilio la ensi hulakabo fwaye ensuna kaujusedra po ya rusi bahiba la rimambia ni ukaya wakati rafanya mnego mabonze shari mwambia ni mrati lebunjilio la nrabo la nywilo rijerise hopareni uledo sukura jokari rengensi shamda za mkanso fwaye mara ya wangabira kabonza ramba osekuru Putin azalina lawe nilado siku wa Komori wakaulinda ya kukalulado siku azalala wao ebanu nyinga mwanzo simara yarifanye na mwanzo simara yarifanye ezaturifanyao ezaturifanya nide mtsona zofanya ni maopposition ni wandu mwambanga mwanao na mbaezi nido wandu mtsona zofanya wangengari mwambiao mtukufu zuki watu razida mtsiparohe abantu mndu abaka mtsurelewe marahia kamtsurelewe na mnachi kamnotori pararmo unafiki halafurije sheza kolira aminu kazo za kweli sifanya hata nyunja hondani sikari mononi marahia do akoso pareni karja poro na mndu wani karja poro na mndu lideri yaridunga usopareni harumazembo anariko wana Nga manzao ndo wendi. Pano kama nzori mwambia ni ndo wendi. Sijao. Wajibu lijebanu jerudorongo. Karna utuwali soka wanu sudo amba dembaezi. Shano. Wanu nyinyi banyu. Kwa wanu nyimuka mrika zaziba. Wanu riporo mwambiani. Kwa na wanu risuaru mwangama. Shanyi manyu wanu mwanonezinu. Nide mwaitsimba. Hai. Nide mwaitsimba. Mwengeyo wajibu. Rijebanu rimrongozeni hau kaza kifubanu ngamboshelwe mwana maraba menji mwana boltule mze hauke mwana boltule mze harongwa makali mekao tijibi wa halis usikuwa juzi na mese video na kaidunga juzi haonesa ndondono ya ukaya ebanu hakika Mwenyezi Mungu uandu wako kansi banu wa hebanu warongo wa ebanu mrungu toka wafanisa na wandu hindri hakameza wandu wanu kwa namba nyumba wanu roalo manga wafanyoze video roalo Komori wafanyoze video misiruni kweli dabala babolto wanu kwa namba nyumba kwa mimi minga muona wa Komori tsaminga miaruma banyumba mbi sha mwenga mina siege hakesi yeshi hangu dondani hangu Shatsi kanzanu ebanu kweli ya Mwenyezi Mungu dabala babolto wandu wanu kwa jana banu bolala wandu wanu auba ani vrema kweli bakomori inu kweli banu portule mse banu Mwenyezi Mungu yeuona swafi yeurambua banu kweli wandu hao banu wafanyeze video banu okwa na banyu mbambi hamade yangu akaminga aminu kanga mina banyu mbambi sho muhimu ngamina siege ejo jansa hele longu joko jarongo wengu jo jansa hauka mimi mitsone mwana maboltu yetso shinda akarma siege mitsone mwana mabashari hakarma siege mitsone mwana mafaridini hakarma siege ani dabula ani bahanu banyumba wandu waonje paro ani yorari hoshinda ni wahunde haruma msiru halafuza barindi ni okoli wa Komori wa lobonze ani wotsoka haruma msiru esladiri ebanu kweli kamjana baba hanu baulala wanu nyitsofa yani nyitsoishi msiru ni hata mwende mlala rumwe mabombo ya magari honziani habanu ntobia ndina Mwenyezi Mungu akabana ndungu juziso na banu ba Komori wallahi billahi wallahi hata wallahi ngamina elema zilo nziro ikao hosoni ikao ndorendao ngamjozitoa harumo wangu waheyao banu washangiriawe mbaye zini wallahi ta wallahi ngamina elema ikao ngamombo Mungu esemeni ijao amjo mnikanize elema zaho wandu wanu wakonso banu wambao ngwashangiriao mbaezi enamna ntuhamba
ngamjo balaze elema pia ujaba nubwa Komori ezahe ntsura hufa wala tinauria hufa haukanga aminukaze elema hizo ngamjo ulwaya shanga mitayari ya hulwaya haukana ri zingara ya wana na ezimbi rizingara ya wana na ezi ya kima krimineli rizingara ya wana na sistemu ya kifujari wallahi ngari aminukana ngamjo toa elema yeni jo kwanza ya himea wane gujo himaya wane ikanyi do terrorize hususan danyi mlobanu ikanyi do terrorize ya ukana kamtsujibu mbabiza wandu walobonze baisinga sibanu sinanyi na singa rambao kana si wandu wa ume wallahi karitsura mundu wallahi karitsura mundu hasuala la mwiso kwa ezi mahakama ya Komori gamu mrongozoni lelo ba ni mwambie nukana mahakama ya Komori narikeradhi swa gabavote wao luwa harumazemba na zinu za rezo wanruwa kaze kifudi ngohi au suwangu wendele shaka mna ujuwa mu mahakama bakembabiza wangu wando harumemba ezinu warwa wa michele wajojuwa wambezo wanzao kamna ujo wafunga shasisira nzorambe izo ikao doezi tsohenda ngamjojo urifunga karimwambia yao ni mahakama Komori no sijao na mriregeze hadhari sonti pia ruwado harumemba ezi izo ambao shasiri loki nyumene mbaezi watu mribuli erambe izo rambao batikokana mnungu kwenda yafungwa tile namna hiyo na mribulie baba numwabaga saru mwa demokrasi ngasi tayari wanruambe heni wajuka hamba waride heni wajuka uridea showa katiri joka udea bwana procureri mtsambe kana mwandu marifunge mtsambe kama mwandu marifunge sari jojo udezi wasekari joka karnoka na hajanizo shaheni wakatiri jojaba nuramba hadisi mtsambe kama mwandu marifunge na mribuli yerike halinu suanga rikao mbe suanga rikao mbuzi suanga bakao mahakama shaka na ukiri bwana procureri o wandu wa memba biza marwa michele wanu harumale dingo la hemba ezinu wajojo hambezo wanzao shaka na uto hambezo ranzao tijao indensi hatu kwezi mahakama Komori erisala inutsika ujani mnikeni narikubaliane ya ukana inu mbana ekati ulwaya tina ushitaki ekati ulwaya tina ushitaki bwana procureri shamru nani watanife shabangwe kati jati dibi tishinditsi wa mru hatafu ntishitakiwa mahakama Komori yendongo inu nani ranza omshinzi unuba manu wa saru makodu wananyasi baudi hao marwa michele wamba inu kodu kwa na ujua wa heba nuwade riheba nuride wambe uka abangarodora fungwa kwa na ujua warireme watu ridibe haudziro ramenga rodora fungwa mahakama Komori na owizanino kesawa siga sitayari udeziwa shazo rijo hamba batu na wanduna waswime hawizo rijo urenda kwezi mahakama Komori amumrongozoni na mrira shawiri kabulia haumribuleri kembaha banga sitayari ya ukambaha haunga sitayari ya ukaru sharia indensi hatu ya ulobu harane de alale minga muaminu kao sikuja pasu yamba ukaya fa idha asbakhta fala tantadhiru sabab yani ya shalwabo tasati jinikatwa mabumsana yeuro hodai haki yahe harumensi inu na rejeyumba na mtzazahe haina mruro ya ukake kashemeza haki yahe nema dhalimu warengensi yahe na rejeyumba na mtzazahe basi karjala horudi wala nsuriye maiti yangu ya honda membwa juu wala ejwani wati ni behe membwa juu ejwani wane de yalla barini mrati ni waru dani beshale pinda membwa juu nduna ni bulenji fie gewa membwa juu aje warengele pinda. Gekwezi watukufu wa Komori
ngamumbusho ni marhaba menji nyondo kao mkansi harma ezilera zinji kao tizirenge ya uone sasa fikira mshinzi zangu ngamumbusho ni marhaba menji ranyi rowana hanyu Mwenyezi Mungu najele komba banu mliyo nganyu wanono ranyi rondosha hanyu rondoma hanyu rowana hanyu mtsila temba hindu ikati de mare mke wa manga ya wenda no huja ili mje mjuse ensi hatu ensi ya Komori akanga aminio kana emafavalu makrimineli madiktatori wansido wandu watuka udusensi hatu sho watuka udusensi hatu danyi mwaroha ili ya uona zensi kaundo helizendao ili mje msahilishe emiji hatu nensi hatu ebenge Mwenyezi Mungu najele mke wa manga waenda no huja mke wa manga wa Babul Baraka Mwenyezi Mungu ajiliye mtsila temba hindu kati de mare ranyi heze famizani ebenge Mwenyezi Mungu najendeke omji wa memba juu ombabanu walio wanono rami reze fami za hangu nanu wangu walo omji wa memba juu oji mlifu wa hao Mwenyezi Mungu najendeke ombabanu wanono Mwenyezi Mungu ajendeke omji wa nsuji ni mji wa hangu ombabanu walio keongwa wanono na ujengliye ke ngambosho marhaba menji owanama wakore ngaze rowanama watukufu wako hundunga wakore ngaze ze live za hangu wazipartage nane wanama watukufu wa Chaîne Libre de Comores habari za Komori ASMC ya Mbeni nane ze siti mbali mbali zikore ngaze misyo za hangu ilihe na mwanamkomori ya ilewe zefali kikaundo rizorongo wano kangara aminokana si wana wa Komori msike na harara beshanga nyimanga shasi derilobo mrujuri vao ngasi tayari ya huba hatari rendehe mkoni shaindensi ya hatu wala kawati wandu waduri shangaza wala wakawati wandu waduri risiza indensi ya hatu ikanga bombabiza wandu waonesao kaya ketsu bidi rirongowe baindensi ya hatu karna ujua na singa sitayari ya ufadahari nga sitayari ya unjapiri sodahari nga sitayari ya uremwa mzinga shaho kakarizamba izwe kaundo zilirao harumwensi ya hatu au karirengwa ni wanadamu ikao kwa tufikiriensi ya hatu yo wajibu rizambe au kana kaina ujua ikiri ebonge yo wajibu mruhamadami njebangu amini yokana mira ya mkomori mimwa na mkomori nlo harumwensi ya Komori niko zao tina ujua nende na dorondo waziba nejane tafunya no abunga wandu warenga walawi rewo hata weshilata ebunge no abo waumba hamandami mimi de shatsongeza mide natsongeza wandu wao walawi rewo yabunko wanujua ni wakati watsodo ni vurizize ziba abweka wajibu mru hamadami ni jihunde harumaze mimbari zinu ili njeni wonese masikitifu maziro yareme mwana mkomori beshe mwana mkomori katsubutu jilaiya yarongoa hakangu tsodono kana besengu joka ufungwa na sikatsu amini wala katsu shangaya nungu ya zifungo wala katsu shangaya nungu za uralwa hitswa ngari aminiyo kana mimi tifu tibakisha njeni hunde wandu wanikazeo usaya haukaya mwanadamu mrukana maisha mwanadamu mrukana ani mrukana ufahari mwanadamu mruka umrunda bendu hadi mwanadamu mrunda majihano mwanadamu mrunda mwenjaunia iso pia kazi zinimahia msuzi hunda ngamu aminukane kami mru hamadami tifu banu abasa msuona hata fasulu ya ukana ngamjuka ukaharuma problem izakadwa mwando eza mwiso miushukuria wa Komori haukana tsikatiparo mwambia ni ndongo ya ukana mwengoni mweshiko sababisha niko ujabanu hadi ili nijebanu njendrongowe zejitihadi za hangu dukaya miusana tijifahari haukaya wanu mwanadamu tsujulianiha yu hatwari haukaya kama ndo anza mwangalebo wa Komori wanu mwengoni mwesha tsongeza niko fanya ze video za hangu nadi niko uramase embaye zinu mihanza wanike ufahari haukaya wa Komori kamjaporosha ukana direktori ya pashia kamjaporosha ka direktori haja kamjaporosha wazirukana hapashia kamjaporosha ka waziri haja kamjaporosha ka ministri hapashia kamjaporosha ka ministri haja wandwa hili mkowe shar mwenzi ya Komori nyisho kane muwahi daula hapashia ya muwahi daula haja Desire hafungwa Desire hafungwa amuka misa wanazali ibaki shatika za azalani kaza emi safara shekado mjulihani warwensi yenu azala pashia azali haja Desire hafungwa Desire hafungula ibangenga mshukure mahakama Komori bangu anikao daraja ikao njakani yo zine ikao njakani lo heni mri akaunjua de koja nifanye bade mareria
mndu nikoja nifanye ba ni je nifanye ile garla ikali njamru shad rangu daula yani kautukufu ndio sawa na azala pashi azali haja desirafu ngula alhamdulillah rabbil alamin amu halo manza bo Mwenyezi Mungu na ushukurema haka mabango anikao daraja evonge hatanda yabo ngamo msawa nize sama zangu ikati mdengano wakati mwinji do mlani nize tusalamu do hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatena ikala kalmauti harir hiza za jamapia salam ahsantum marhaba minji